کنگریا آبوریا و برهنان دخل هولیر بریوه چو جگلک ولاتان شاند بشدار بون چما بحثا وی کنگره دکم بلکه اون بپرسن چه پیوندیا وی بروژ آوای کردستان را هیا چما جبرکو دنوا شاندا اماراتی دا اندزیاره کی جدیری که حمکو هبو شهوان محمده ده وار آواهی سازی دا کار دکه و کسی که گلکی سرکفتی الاماراته او کنگره جبو پیشخستنه و برهنانه بو لباشور کردستانی شهوان محمد ده کومله کلتور آواهی سازی یا اماراتی دا کار دکه گلکی لپیشجی و کار ده کار نوجن کرنا آواهین کفنار دا جی گلک سرکفتنی نویانه شهوان محمد جرودا برا گوت پلانا وان جبو کلاها هولیره هیا سردانا کلاه کرنه به برپرسین شونوارا را جویانه و کار وان جبو نجن کرنا کلاه جی دما پیشتا دست پی بکه اندزیار کرد شهوان محمد دهوکه القلمنا كك شهوان بخيراتي از هاتم هوليري تشوي دهوكه يعني بصباح راجوت ام شهوان لهوليري بكن ميفان اخوات الدهوكه ردلك كك شهوان قالك سباس جبوتا براي دلبوخين وسباس جبو بنان الروداوجي براسي بلانا كما هاي الكردستاني يرو كاريمال دهوكي جيهبو بشان دا يا اماراتي بسروكاتيا عند زيار رشاد بوخش وجيجري سروك جيجري ويناجي عند زيار احمد محمود بلي فولو شي بو يعني ما تخصم ترون براسي متجي ببينن بس شي نبو تشتك نابي بخير ام ايجار كذبين بله بروجراما وتشيا كاك شهوان يعني هون آرمان جویا سرکش بو باشوری کردستانی چیه؟ چل هولیر چل دهوک. براستی ام هاتن هولیر شانده جبو یکوت گویی کنفرانسا یا کنفرانسا آبوری و یا وبرهنان و افراد جم خواست تمجی حاضر بن. جبو شو بو أمجد كارك وبرهنانه جبو سازكرنا يا چاندي يا دورين تراثي وكذا بيجن كلبوري فخواست أمجي حاضر بن ونري ومشاوا يعني خالة سركا يا كونفرنسي شو وبرهنان بو جبو كسن برهنر و حمودري دنياي عن كسي هندوري عراقي ده يعني امارات جي ورن برهنان الكردستاني بكن براستي ف بروبليما سركا ياد كونفرنسي هاتي بحث كرن و يا سا تشتا يا ساك و كارن وبرهنر بباريزا باشه هون هاتن وكلاها هوليري زيارتك هندري كونفرنسي دو بله كاك شاوان هون هاتنا وكلاها هوليري دي يعني هون تشنو جنب هون تشنو جنب بله ده كلاها ده بكن بله براستي خالد دويم ياكو بجبر هاتين جبو هوليري بري چار هيواز الهوليري بوم مسردانا كلها هوليري كر من رابورت شكر جبو كوملا يا فايسازي يا كلبوري الدهوك الامارات براسي فكيف قال لك اني جبيره وخدانا بر جبو ونمازه وزاره چندنه يا اماراتي فدرفت شي بو هاتنا هوليري ام برپرسه بر شینوار هولیر رونشتن براستی و ام بسروک کمیسیونا یا بالا یا نوجن کرنا قلات هولیر ام پیرجی رونشتن مجوا خواست دوسیه که چه بکن جبو ام کاربن د وزارت چندنی ده پشگیریا فکر بکن ام کاربن حد يعني پشگیریا پریجی بکن جبو نوجن کرنا
قلات وكونزانن 6000 ساله هاتي افاكرن گرگی گرنگش بو کردستانش بو هوليره الكردستان گلگی گرنگ کجبو به جهه کی سرکش بو گشتیاران وجبو كاربن كردستان بنابو دنگ الجهان بنابو دنگ في زنجينيا كالبوري براستي هنا فينانسا بكن في شاندي يعني هنا فينانسا بكن مصرف نوجان كرنا كلها هوليري دواري شاندي وكولتوري دا وإمارات فينانسا بكن تمويل بكن ام بهيفين ام دخوازن دوی موافقه ها به سر راستی وزارت چندنیه مجوار گود دوسیه که حاضر بکن جبو ام کاربن ام پشتگیریا ویتشتی بکن براستی انه امارات گلکی پشتگیریا وانت شادکی نمازل گلک جهن دنیای الموسلجي او مناره الحدباء امارات في كاري درابي يعني كرناوينا نزيكي 100 مليون دولار جبو مناره الحدباء جبو نكرناوي براسي ام جد خوازن جبو يعني ام كارب جبو تشتي براسي بكوميتي او بوزارات چندنيه جبو ام كاربن تشتكي جبو كلها وليري بكن براسي چقاس پرال نوجان كرنا كلها وليري دواري تراسی دا یعنی چاندی دا چقاس مصرف لیده چه تقریبا بکردی ام نکارن بیشن چقاس جیر دوی لانه پلان جیر دوی و وکد بیشن تندر جیر دوی و کمپانی نافدارتی دوی کوتشن خودین یعنی پر سعر خودین سر آواکرن دوی پیشی پلان هبه دوسه هبه جبو آواکرن هبه چبکن چناکن کلیده حتی مکاربن بیشتر بیشن شقاسی لهر براسیه نکی می كلها وليري قال لك يمزنا برجرك جيردبن ونزيكي 100,000 متر 100,000 متر مساحتها وين نزيكي 100,000 برجرك جيردبن يعني بيجم نكي 100 مليون دولار جير لازمه بركي زيتر جي بركي مدربي سر دوسيد بين دوسيا بلانا يا ستراكشر ويا اركيتكشر حتى اختي زانبن بكبي تندر ده بهنجي ميزانبن شقاز جيردبن بله مالا تاوا قال لك سباس شهوان محمد عند زيارة كرد و دناوا شاندك إماراتي دا هاتي كردستان جدوه كي ميواني مبو إيمان تاوا زور سپاس بو وجه تماشاوان نيجا مالا وجه آوا بخاطر